enge dai chu kan taksa hrisel nan le bukin siam lam nana chu tha ze nei taka kan in bitu khini ei lo in shrek chiam lam khadai ni na ni lova a hrisel lo baga ma ni in shrem na mai ni then kha chuan ga in dai ti chok nin thil dang nep noin ei le zia nei lo ni cho kan rin bu le thil dang hi thau na ber mu kan ti chuai chuan hom som le hun lo pur na tling ve thau si cho tha ni si lo ei na sathian thau pai tam zo kan ni in tin nge dai kan in siamang choi hun bi mu mal tak jing chhun tlai kan neya hei hi zom ngei ngei tur ni hun bi mu mal tak neya chu tha ei tur ni heng hun bi ei lova i ngei ringot khani taksai na tura i taksa ti chak lo zo kan ni a chan chu chu tha ei lo in dai mu mal tak an nei thei lo engki ma lu tuk reng reng a thalova ei tam lu tuk te le ei tlem lu tuk te po hi sel chuang lo ni entirnan jing lama tha takin enga chhun le thlai lama in sum thungang mom thil kan le bu lama te khan thlai thei be bong te le badam te hrisela cho hrisel hi weight gain na poimong bogin weight loss na pona poimo thoni ni khada hin calories sang ni tanga sang ni zangai kan taksai na mamo zada nia weight kan loss zu ni chon hengai sang hi lak lawa tha ani enge calories su kan thile in chakna energy apai tam zat te na ni kan taksai na mamo zat ai tam calories kan lak lu chon thau chia in siam ta thina chumi ni wang chon thau mi tan chon calories lak sam lo tur ni a begin heng kan thile war fast food sugar drink cold drink kan ti chi hawanga te hin calories asanga weight gain ati chaka in suma thani weight loss zu chon a hun be thile in ngai poimo tur nia a hun bi pia lama chon in suma mani du zong le tuiti zong ain a hrisel lampang ngai poimo tur ni ein hun bi mumal tak nei poimo ang bokin taksa mumal tak soi zo hi hrisel nan le kan buk siam lam nan poimo hle ni